Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, ada umawawag. Asino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti ibagana. Sumbata mo, dadak dito'y banyaw. Tsak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter. How is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay, kagagangay na. Tada ka nga ro dito abroad. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwamak. Ay, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pailaang, anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, ada ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pawit Ikuyog you the tatang kanti anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Ang apay, you receive already your salary. Aya, anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod, anak ko. Thank you again for your pawit. Take care always, anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man ka, anak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man na nanang. Bye-bye. Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga mindya anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit di tapno maasa ti di lang nga aging list. Anya tamom. Ang mga numakamanugang tanto iti foreigner. Di makapraktis tando bilang lang. Ay na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pag ko naamat, ngam no bilang di na kaya. Di siyakto numabalo Na ay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kay kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalen, ta makitsatak pay. Maki-video call pay no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo. Makadkadlawa ko na. Nobyom ka dijay kanayon akainawag mo. Wendalen. Puriner. Ay na. Awan magkididakas na makiboyfriend na. Tabalasa nga mo. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klata. Tawa maasawa. Wen matkit di ngamni kita Di kagdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano dalen. Nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod kasta. No talaga single tinobyom. Kawan Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta kit nasayat nga rod kasta gayam. Ngam, amuna nga ada anak mo? Wana muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyat naknakan mo, ineng. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kanuray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband.
Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakiteng. Ay na, Inggulakay, there is nobody in speaking English. Mayat kit di ta makasuro ka nga English. Anyat amom, ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Tay tulod ko na di pagadalan da. You wait mut I did not diramos yet. Na. I will wash my mut my face lakay. Wait a minute. Apok, sorsorom ka nun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mon, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam, ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sauna ang makisarita kanya. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit sa opya. Ay, wundalen. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay dinapan atawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor. Tapno napintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sopya. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nag-video. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimakna nga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalin. Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti anda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mapaspasamak kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam, ipost mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom ipopos mo. Amangan no ko na dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipopos ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nuwan, dumteng to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawana, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, aya? Van or SUV? Kompormen, basta presentable ay. Pilyan nyo tayong medyo barupe alugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siyak mo, Mailiwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan, anak ko, Kadwayon to amang sabat kanya ki airport, Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon, maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati kapas ng abroad. Apay sumangputang dyan, anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sa akin diti trabaho na ijabrood, Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang diyang yung ina na gamit na tipupus na nukwa.
Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Medyo dakkel mo't ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver aya. Kasla cleaner mo dyan bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo ti trabaho na ijay. Aya. Wano natulungak nga ta. Muwan siguro Adamo nga mintultulong mo no kwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amaray. Mala, umayak tong araw. Ay nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpupudaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa. Sa kanto nakasanglas. Ipadlaw ko mo't nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na, Sophia, di ka umaningles na kababain. Sulsulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad ditaw, may kawada ang makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo man ako na akong tatang. Ay, Nanabibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naibusamad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kumanday ginastos mo. Kan apay nga may na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ure, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam no agkurkurang kan tumutlaang. Ure sa anan. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta laday tatatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwela iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samot bus-busa mo nga ag-flight manain. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tandamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsa ka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye, darling. I love you. Take care always. Sophia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Unanang. Anyat imbaga na ngay. Kinasarita kumamag. Tapno maipakat ko ti English ka. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kung ti panagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mo nga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang,
Si Kaken di anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit di ti umapal kanyak. Apalan dakdag iti ko kumarek. Iso asagaan tayo ti panagawid ni Anderson di ti Pilipinas nanang. Tao may ikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali na manugang ta. Umay na kanu ikasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na apay kaskari na ayat ti kasta pampanunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso ti dayta. Ken apay masigurado amakapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen. Awan lat ang mukha. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kang isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibi-libi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Sana jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. Ada dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam muya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam muya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ila ko tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang gynobium Nanang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapul gynobium 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro gynuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka bakit? Impastor mau. Diyakam mo Tinakaw na siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagitay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti ti pangipaspasturak ka dagitay. Wano nakabulos nga ta. Diyakam mo Sumangpet tulat ta. Ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos dyan na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kun ti kwarta. Ag-flighten ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat dyan nuwang ken baka. Ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang ken baka. Ineng, Sophia. Ha? Apay, nagkunang aramidan nyo ti kasta. Ken apay nagilimod kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday dyan nga inaramid mi. Ket iso adimi imbagaken ka. Ta sigurado nga min adimo kaya. Nangusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo. Kwa,
Binulod tinubyok nga afam, tatang. Sana bale ta do ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaang. Apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam? Uwan, tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kaw. Anya red flag nga ibagbagam lakay. Sukatan na nga rod laeng apaman ang makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon aya, masukatan day tay ti dakdak lakay. Anya ngay, ayan din nobyo mon, Sophia. Nagplaitan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya nga, di hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kayat na, awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa ija broad. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa'y sa pakasaran nak. Nga agawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, Sophia. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, tiyag trabaho iti talaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyaw. Di dakdengdenggan. Anya nga ita? Jak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad, mingay? Kat na-scam kami matan, tatang? No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Ay, apay nga sinanak. Anya tinagbasula, Luda. Awam mo ti madi nga inaramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay nga ay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinae kare para iti tunggal maysa. Ay? Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpet mo pailaan. Ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rudan. Ikasar na kan ayan ni Robertaw. Han, nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanumo ngamin ni Luida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anobyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag ka abak ng kanon sa di nang isukatan na iti anak kaw, Maray. Ay, jak amaw paray. Tajak pa'y nakit-kita. Ay, masya na ka talaga iti anak kaw. Kanayonan ngagbartak manipod imbreak ni Luida. Malmalday ngamen, Maray. Ala, andi nga yung lakta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya.
Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isagan ak iti merienda. Nagluto ak iti kamuti kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay kaniloy da J Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Loida. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan iji balay derito. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsak matlang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalat na ipakada iti inam, honey. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimat amin abado mo na nakaw, agdalaw kan dito'y balay. Wen atay awid na kon ni Reto iji balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna, sa kay to agden na, Loida. Hanak nga mabalin nga kasar ni Reto. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Rita? Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, taisaw ti Ni Reto ti ayatak tatan nanang. Anya. May mayat ni Reto tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo Reto. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Loida. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno hanak nga marigatan agtrabaho. Jakayat nagtrabaho ka, honey. Tingayat ko, agbalin ka a senyorita diti balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro diti balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan akadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Ka, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, agkatawanan tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurun. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Reto? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata ritaw. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon ang mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbak nangan na. Ay, jak laing pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho.
Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta? Ay, dahil ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartam, taada mapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagosan, no kas di amalpas ka nga digaws, Loida. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka, tasika ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok, tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak laang tirumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka balda daw, Loida? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka payla dito'y abalay, ngam kunamlan asino kamutin amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanereto. Papanawan mo na dyan nga babaunan reto. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Ngam na singpat da jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko ah. Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mat naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon reto. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa tilugan, Loida. Ay, ala ka. Naibus na matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasumputak. Yawat mong tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kaadyak makasumpot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loida. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito ijay piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kayat at agtalinaad ijay balay, tada jay swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da dya alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti babaw. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kay kayat kun di agat manok tad adu ti kwarta na. Dakilay dagiti baboy mo anak ka. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita ababoy. Imbis a pagkasaran nyo ka ni Loida. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Tailako, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Kinasaya at ngarod anak ka. Kaya no may dispose ko dagito'y. Mga lakto man ti sabali at taraan ni ikaw. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapno dan to man ilako kaw. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta, impabak mo amin di kwarta mi di kalman? Uwan nga rod. Ish, isardang mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalaangan. Uwan sa. Kaslamat lang ti pampanunutak. Iso nga ilakop dagiti ginatgatan ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ilako maamin? Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling.
rito. Damag ko anala ko yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Wan. Apa imang? Kwa? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko. Agsakit da. Masapul amay ospital da. Aniya. Mano ti utangam? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabit lang arod. Agtalagakan ka imang. Iswasan na nanaskan ngagpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Wen tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublin da ito'y darling. Ay, hanon masublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagain na pa ngamin iti siping asabay de rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kwan, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwartam mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti da ito'y takwartak da ito'y. Ha? Awan pakibiyangam dito'y naawatam. Apay ngagsangsangit ka nga si Mang Patrito? Awan tinaglakwak iti daga. Sinaurda ka. Unak ngamin kan ka nga di mo sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones de kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay ngagimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay nga imang. May samad day jay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sa paimutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyan kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyan ang tangarudan ngay. Ijay balay yun Nay, apay ngay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni Reto. Masurunak. Insugal namanan dyan naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbating akwarta na. Anya? Ay, mandyakon! Naumakan yanan. Sinakon ni Reto nanang. Itatawanan akon. Rin akon pangananoloy na. Basol mo matlang Nagtangkan ti ulom. Nuamok lang manugal ka edi. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw akon. Idya akon ti bisyok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtang awanan Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka kitin. Agsinatan. Ay, awan pagkawit Loida. Ay na, adu dagi dyan kakabsat mo. Agkamang kakanya da at sigurado nga tulungan da ka. Sige, mapangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sika magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wenta medyo busy aki tinapalabas nga daw. Ay, kasta. Wen Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimua po ka Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Dakpay masango, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswa man, nagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masango di anak ka.
Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, lukas ta. Customer namin dagita sumangsangpat, tata. Wayne, ay nagkurang pa'y nga rudin dagiti lako na. Tay madumot ti customer na. Aya? Ay, ila ko namin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na intun umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayati nubya na, tata? Adan na. Manumutin abulan da. Kinukanayon nga umay dito'y balay jeep na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jeep na dayjay. Ay, aya. Ay, adamat gaya menjiip na. Kawain. Ay nasingpet abalasang. Kinapintas mo't misti sa abalasang. Ay, sige, tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jiip nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Umay ko man, isublitay binuulod ko nga igadan, marimileng. Agyaman Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At dausarang. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti pa nang isublek, maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmey. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakitkitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manuak mo ngaminan arumari jay balay. Tano dagduma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Ay, uwan mare. Agsapsapol iti trabaho na. Ang nawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si jay balay nukwa. Ay, nawan. Nagadaw ti umay mga aram kinkwa na maray. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carmey. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, maray. Kahit kumusta ngay mo na jakab sa mo. ay saan pa'y laan nagbalbaliw mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron. At ikinachikboy na, maray. Ay, nawad maray. Pumayak man na namiling. Ay, nay, si kamo gayam ruday. Sumrek ka Agyaman na. Ala, urayo mo ni Carmey aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Aywan. Agdaawit ko alamas na. Kinamulak ija karayan. Nagpanitag ngamin ni Jaygan. Ay, nagimasin ngay. Naimas nga alsumanda ita. Wan na. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito'y balayo. Ay, kawun abaraw. Mabalin lata. Kasanungay. Agkasarta ka din, Carmey. Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pa'y, Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang aya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmey. Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pailangan niya. Ha,
Wala, no kastati ko nam, Carmen. Sika, ti masurot. Thank you, Rudy. Nakapalpatan, ay maturog tan karme kanakan. Tanay, rabiain. Ay, hanak pa nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Ha? Sino? Tao po. Umayak man. Kalaminig. Carmen. Lain baga rabi iyo. Ay, isuday jayan daw urayak, ante. Naidong. Hidong. Nobyom kaday. Kunak man nun ni Rode tinobyo. Kayo kidi maturugan, ante. Tama pan bastra ka naidong. Kunak lakid din no nakaturog kan, Carmen. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmen, ha? Uray si ka. Nagpintas ka. Ayun, adawit ko a cake and chocolate. Di mo't paboritong dagito, eh. Wow! Thank you, ah. Ay, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pig sa ante hani nga awag mo kanyak. Mangag na kanya, ante. Kita niya ko, ma. Awan mo dakas na. Agayan ayat tangarudan. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta idong. Isikreta pa ilang niya. Katuwa na. Sikati makaam mo, Carmen. Nay, papanam manong ikain. Unay mo't day tabang bang lumon, nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayata, bakit pa ilaang mat? Kahit apay nga ron nga ikami ti pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dahil ayaw ti agsapatos. Malamin ti sakak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbang oras mo, ading Carme. Ni, da kayo matgayam, tata. Umunag kayo, ah. Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasamait. Kastaya. Ayabak ka din ni antek? Ay, saanan? Uray taada ka mo't. Ha? Aywan, kayat mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan, ah. Paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantangaro din, Carme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamon. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno press ko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din, ha? Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansiyo, ante. Sino ay tikit kitaan nyo? Ay, kitkitaak nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayo. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sabali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay, sos! Narigat yag sasaaw. Angam adong ti mangmanggod ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamutun, ante. Ibagamot kanya katap namukmat ti mapaspasamak syunay. Anya ti ammo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas, nagsiksipay. Ha? An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, anti. No kasta, nobyo na ni Idong.
Nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diya kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan anti. Nay, nakasukat ka manan, manong Ikeng. Papanam ka malaman. Inak man ikanda miling itiripulyo. Anya, ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mulaang. Talaga akas ta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman dagpay so kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agisam-isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwana tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabyan na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribong na da, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay pang maintenance ko. Malana. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram Ikeng. Kwa. Umay ko kumaitad to'y repulyo. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Naday ti silid na. Agsel-selpon Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji kruseng. Sige. Mabit laang Ikeng. Wanya, nabsog ka mo lang, Carme. Wen ngam kayat ko pa iti mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay na, lumok magak no si katikadwak. Carme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Carme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda mo't saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam, nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante, agpasyar kami kano. Anya? Ay de, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasang ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyon. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon ngam, kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong Ikeng, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunak man no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo't maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kan mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kan nagdinamag a pinaggigidan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako una iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maiwayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok mam iti bagim kanya, Carme.
Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanyam, Rudy. Oh, agyaman nak. I love you, Carmen. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wento, han pa lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Atoy, 5,000 day ta, Carmen. Pagluganan ta ka din agawid, Carmen. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan ta, inakto pa'y agpakuko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang tag-date, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Traffic ak namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasana? Patuloyin ta ka di ti plano ta. Ti saan ta panagawid inton rabi. Katuan maturog tan idtoy ile. Uy, ag-relax ta mo, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka madalakan. Matamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jack pa'y la makabayad ken kakabagis wine. Tanay, awampay kwartak. Naalam sa amat tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adda pangusarak iti kwartak. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni jay kusina. Ha? Ay, di mo pakibiyangan na jay maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Itud ka nga itud, iti kung kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakat. Ipagpagapok iti ka anak ama ni Carme, Mileng. Isu nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carme aya. Saan pa'y Mike? Isu nga induyik tagarang. Aging ka di nakpay lapaayon. Sige, Edong, agnganga kata sobuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kidawak kat itad mo. I love you, Edong. Mwah. Awanan kayo itibain. Carme! Idong! Ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Edong. Darasam, umayakan. Apeanas ka na tumarita. Itanya ang gapo. Basta umayakan, darasam. Maturukan ito'y balay da antik niya, iking. Apay apaturugan nak dito'y Carme. Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay, karoon na. Pagturuga nga. Si kano kayat mo di maturog ijasilit ko? Ha? Agpaiso, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no da Rudy kan idong iti store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay ka, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carme day ta. Anya, nagdin ng randa. Ay kawun nagadaw ti kamuol da. Ay saus. Masikugak, auntie. Anya! Kahit masikog ka kahit. Ay, asinaw ti ama ti sikugmaw. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Jak mamati asyak ti ama ti sikog ni Carminana. Naimbag ko no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta teramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carme,
Pudno ka day ti ibagbaga ni Ruday. Ante, Agsao ka! Pudno ka day! uwan, ante. At niya! Iso ala tingitak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Karmi. Asino nga iti pudno nga ama ta si Kugmo, Carmi? Saan mo't nga aklonan ni Ruday? Kuha, ante. Nagkamali aksamot gayam iti atap. Naidong sa gayam ta ama dato si Kugko. Anya! Ala, kasarita tangarod ni Idong. Nusyak kumala ang tinubyong karme. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigiddan da kami, may. San lagayam ada kami kinirudi tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Edong. Masiguradok dahi ta. Ladingitag, ngam tsak mamati karme. Di na lukwan, pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa ta. Anyan, mangibabain ka, Carmi. Diyak laim pagarap akas tagayam ter aramidaw. Pakawanan na kumaanti. Hanya lang ang ti ibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Carmi. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugmo. Ay, ante. Malagip ko gayaman no asino ti amato si Kugko. Asinaw, Ni tataiking gayam. anya. Amom ka diti ibagbagam, Carmi. Uwan, ante. Di ba naturog na minsan ni tataiking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, ante. Anya! Ay, didak man pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita. Ka inusentiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmi, ang nagkaida kayo kanaw, idinaturog kay Jay Balay. Wen, awan na pasamak, iti nagpaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Awan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaang ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak irelasyonan na ati pagdamagan niyo. Saan asya? Hala nga raw, pasensya kan, Iking. Nagdamagakla ang mukiidia. Ibaga medya ka anakam, sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana, talalakiro gayam. Sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya kan, Wayne. Anya ngay, makitam ita, manong. Di husto jay kunakken ka iday. May ramraman ka lang dita kunak iday. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok ah. Amun ni Carmiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan mi. Talakaya kon. Amun ni Carmiday ta. Ah, Oho, mangilawlaw anday diya babae. Nagadumagayam tinubo na. Lawlawan kon. iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay, tadya ko nagaram. Talakaya kon. Pinalas ko lang, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Oh, Dinong, si Kamagayam, sumar ka. Ni, adamot-dam sa nga ili ni Mary. Makaisturbo ak sa amot lani. Ay sos, kasla di ka pailan na irwam. No kasla bumalay kami mutan dito'y balay tigayim me. Alalaw may kakidim. Mere, ada sa nga ilim. Oh, Ino, nasaya tayo may ka. At dadagiti gagaiyam ko. Ay, ala, umay kan Jenny. Makadisturbutan ka dakwada. Mapantan iti silid ni Mary. Okay, lalaingan nyo ah. Talaga anaangaw dagiti gagayim mo, Mary. Talaga kas tadagitado ha.
Iso nga irwam mo, ti bagim kadakwada, Tino. Oh, nakalagip ka mat ngay, May. Wen Mary, tao may ko'y pakadati idadanon mi kuman kanitatang ko. Ha? Asawaan na kun, kasta ka di, Tino? Wen Mary, oray gat agayan ayat tamot tayo. Agkasarta na. Ah? Kwa? Ala, kinilat nakmat, Tino. Kasaradagusan, 20 pa latitawan ta. Nalakadaw day ta pa nag-asawa, Mary. Dagitin to pa'y katauban ta, kit nakaununadan. At dan sagdatalo kan sagduduang anak da. Agkasarta mo tan. Sige, takasaritak da mamakan pa paano anya ti kunada iti dayta. No palubusan da ko na mag-asawa. Sige, dumanon kay Tontino. Ngam no di dapay kayat. Lading itag, Tino, ha? Diyak mabalin na tubngaran ti pagayatan na gitinagan ng kanyak. Sabay ko matamawatan na. At manayin, tao may ko amun ti desisyon dagiti datakkel mo, Mary. Umanugot da kadimot lang ang kasarta. Wan, Tino, iso nga ibagam ka ni tatang mo ta dumanon kayon. Kat pagsaritaan tayon ti panagkasarta. Oh, agyaman ak, Mary. Agyaman ak unay ka. Sige, ta ibagak kinitatang ko, ta dumarong kami. Sige, nakasaganan tayo nuwang kan baka maparatay. Intong kaaldawan ti kasaryo kin ni Mary. Tulagin tayo pati kasar atatan. Kaiso nga raod. Ala, intang nga raodan. Tapno mapagsasaritaan ng ti panagsimpayaw iti kaayan-ayan mo, bro. Saur ka, Mary. Wen nga rod saor ka talaga, Mary. Ala, dagiti adwa. Rugyandak man na nasidiran. Kasano? Di kag tungtungpal iti tulagan. Nakitultulag ka pa'y lang nga rod no di mo matgayang matungpal. Wen nga rod, kunam nga gigiddan tayo at talo nga agkasar. Ngam di ka matagtungtungpal iti saritaan. Sorry, no pakabasulak ti jakpan nakatungpal iti saritaan tayo, Lani, Jenny. Kastamat nga minti kayat mi iti nobyok. Kastamat tandag iti dadakkel mi. Di tanto matlakan no ti turong mi. Iso nga isapsapa mi, ti panagsimpa mi. Saor ka kit di Please, maawatan dak kuma, Jenny, Lani. Di dak gurguraan. Pangaasyo. Awan mo ti agbaliw nga uradan ton asawak. Kan gayim kayon tulat ta. Promise. May mayat mutla nga tilinangan tayo itatabalasang kapay. Sa balin tulat tanod dan asawam, luka. Ay ayatak nga rudmat ni Tino. Diyak kaya tapaayan. Amang ano sumapul iti sa bali nga sawaan na. Makamu ka. Nagsaur ka talaga. Saur ka, Mary. Kaguratak lagi ti gagayim mo. Pasugnod dala kanyak dayjay, Tino. Iso adi ka madanagan. Mary, Numabalin nga min. Awan ti umunakan maudi kada kami ang makiasawa. Masapul ko makano nga gigiddan ti panakiasawa mi. Anya nga ron. Nairanranamat nga umununak ng isuda. Padya kamawatan dak tumatla dagiti gagayim ko, Tino. Iso nga wan ti rumba nga pagdanagam. Hello, Tata Bistre. Nay, si kamo gayam Jenny, balasan ka. Adda ka din ni Tino? Ha? Apay, anya gagaram iti anak ka, balasan ka. Adda na patag nga ibagakyan kwa na, Tata. Adda ka di? Uwan, adda. Sige, sumurag ka. Umay ka. Umunag ka, balasan ka. Awisan ka kumay di balay, Tino. Adda okasyon. Anya ti okasyon, Jenny? Basta, maamuam to. Alan, mapantan ije balay, Tino. Mabalin? Di ka agdanag. Umay to ni Mary ije balay. Kasta ka day? Sige nga raw. Mabitlaan ta, grubatak, Jenny. Itay pala umininom tayo tarak. Awan matlangan. Nagitidad dumapayas sa ngailim. Kasakay mo.
Duduata la dito balay yun, Jenny. Kunam nga umay ni Mary. Ayan na nga. Ay na, sumangpet dan to inton madamdama. Paumay da siguron. Orayan talatan wan. Jakon inserateri daw. Sumrek dan tulatan inton sumangpet da. Nagpasaklot ka mo tan kanyak, Jenny. Ang mga Jenny, ada akon. Apayakas ta tila ngayo. Ay, nasaya at adakan, Mary. Agtugaw ka. Kinapudno na, Tino. Nabayagan nga gayatakkan ka. Ngam, nasakitan na kay ni Mary ti inaram mo. Angam, saan pa'y anala daw ti amin? Saan kayo pa'y matanagkasar ka ni Mary? At dapay gundaway ko kan ka. Idi pa'y lang amin nga. Nga agayatakkan ka, Tino. Lanay, anya ka din dito nga ipagbagang. Amumot agayam mo tinubyak. Diyak mo't siguro pakabasulan ti panangipudnok itiriknak kan ka, Tino. Ay, sus. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amangirok maiti amin ko kan ka. Basta maayat naklaeng. Umadanin ti kasarmi kini Mary. Amok. Awampay tinapasamak kada kayo, Tino. Iso nga irok maktidayaw ko. Basta maayat naklaeng. Naimbang nga oras mo, darling. Darling tarupam! Anay ko. Apa yan? Anya basol ko, Mary. Di ka naging dede mo, traidor! Manangalilaw! Mary, please, lukatam ko matay ito eh. Please! Manangalilaw! Please! Agsinatan! Di kan kaya! Umadanin ti kalay sa ta, Mary! Sumapol ka niti sa baling asawam! Manangalilaw! Agsinatan! Anya? Dayta nga, Ben. Tagdi mo linapdan ti gartem mo itilasag. San matasyak ti masidag? Isuda ti imay ng sulisog kanyang tatang. Katirigat na, si kamay ti dakas itan. Anya nga, kagura na kanya nobyam. Apay kas jay. Apay kagura na tatang. Kit isumat tayo ayatag. Amumay nga agagayam dagiti talaw. Anya amum nga, nutila indandanon dan ijagayam da. Apay kas to'y tatang. Sana mabalinda ito'y. Masapul ang makasaritak tinubyak tatang. Masapul ang maurnos ti amin kata kami. Umandanin ti kasarmi kini Mary. Ala, inkag pakasikin kwa na. Bareng kasyan nakahanak ko. Jenny, ada ka din ni Mary? Adda, ngam nakaturog. Di mi mabalin asingaan tamat maturog. Uray sumagmamanula ang minutos. Anya nga min ayat masapol mo kinkwana. Di nakametlakayat ang makasarita ti gayem mi. Tino, iso pumanaw kan man? Saan ka matlakan na mapagtal ka na lalaki? Saan ka napudnoy ti gayem mi? Lani, Jenny, anyat imbagbagayo ti gayem yo. Apay kaguran akbatan. No ti pagarupam kat pinadakas da ka iti gayem mi, nagbidot ka. Tone, apay nga minadi mo damagan iti bagim, kat basol mo matlaang. Amok, pinadagas nak iti gayem yo, Jenny. Lani, di yo kumamataramidan ti kasta. Saan ka mapagtal ka na lalaki? Wan, nalupoy ka, Tony. Saan ka ang maibagay iti gayem mi? Apay kasta kayo itan kanyak. Kasla kagurat ak. Idinto tayo de. Kada kayo pa amis mo ti Uston! Maija. Pumanaw ka kidin, Tony. Saan na ka nakasapulan ti gayem mi? Pinaunlak ni Tino, balasan ka. Tadi mo magkanukayat ti makisango keng kuana. Tata Bestre. Apay balasan ka. Anyat problema iti anak ka. Apay adi mo magkanukayatan. Umadanin ti kasaryaw. Aldaw laangan ti moruray balasan ka. 5 lang aldawan, kasaryon kini Tino. Aywan, at to'y balasan ka. Papay ti anak ka. Uray saan kanupay anadanon ti kaaldawan ti kasaryaw. Isuot mo kanunday ti asingseng.
Ikatan yung tulakan nun, inton kaaldawan ti kasaryaw. Tata, Alan, awate mo. Isuot mo ang balasang ka. ibagayo ta isuti umay makisarita kanyak tata. Ha? Sige nga raw, balasang ka. Ibaga kinitinaw. Apay, Mary. Anyat problema. Ibagam ko makanyak. Tapno amok mati ikalkalintagak. Sigamat nga mintino. Basol mo Awan tin limad dagiti gagayim ko kanyak. Imbaga damin nga inaramid mo kadakwada. Tinapasama kiti nagbaitan niyo. Siya kumamot itong gamita, Mary. Sakbay na. Kahit ko tagkid daw iti sorry tinaramid ko. Uwan, aklunag. Basol ko. Nagbasulak, Mary. Ta nagpasulisugak. Ngam dinggam kumamot at isaid ko, Mary. Pangkasim kumamot. Sige, Tino. Danggag tiyan yaman nga ibagam. Aw-awi sandak da Jenny kan Lani. Agpakpakaasi da Tino. Maudi ka nun apa nagkukuyog mi iti kinabalasan ko. Takasartakit nga rudin inton maminsan nga aldaw. Sika, Mary. Basta ganag kati papa naman. Abay no sumurutak man. Ala, saan ang Tino? Agbatikan. Amo matanda iti gagayim ko. Naimon da unay no adda ka. Iso agbatikan Tino. Di kagdanag. Agawid kami tumatla no malam, Tino. Promise. Sa dino nga minti papanan nyo, ya. Iti ka no lugar da Jenny. Agsubli kami matla no malam. Tadalugan nga aramatan mi. Tilugan ti kasinsin na. Sige nga ron. Agan manad ka kung mga ron, Mary. Di ka ko mapalubusan. Jakat aguraan da dagiti gagayim mo. Nakasuutin king kati wedding ring yung kini Mary. Talaga kas tatang. Tapno saan nga arman ti sabali ni Mary. Naitalin iti pusok ni Mary kunak manlangan. Das ayama day jaya pang tinglam king kuana anak ko. Sa mula maibaga ti kasta. Nunalpasan ti kalaysa. Parbango ng Tino. Di pa ilakan si Mang Padamere. Kung dagiti gagayim na. Un ka nung tatang. Kastati ko na dagiti dadakil na. Ay sus. Ay, kasano nga rudeng ngayon? Kasaryon no madamdama. Aglawagan no madamdama. Ngamaawang pala Genoviam. No di pa sumangpit. Itantan tayo pa lang di kasartatang. Urayin tayo ni Mary. Tambangan no at dala nakataktakan na. Kuwan kapilitan na kasta. Barang sumangpitan aging ga madamdaman ni Mary. Sino nakaw? Sino? Apetang. Mapanta ka nun iti balay da Mary. Takayat ka kano ang makasarita dagiti datakkel na. Wantang. Mary, apay ka sa tilangham asimbango kanyak. Kasla saan ka naragsak? Mary, nagsao ka kuma. Anya ka dito parikon. Kun apay nga, itakala nagawin. Pakawanan na kumatino. Sana na matuloy ti kalaysata. Ha? Anya? Ngam apay? Kan isubli kong dahito yasingsing kan katino. Ha? Atoy, labing itag. Ngam, saan gayam asikat ipakiasawaak. Tadan sa baling ay ayatag. Anya? Mary, di na kumamarabakan ni tikasta. Pang-asim. Amok. Siyaktay ayatam. Tadan sa baling ay ayatag. Kanadapayan na pasamak itinagbaytan meeting no. Iso sorry. Pagawanan na ko ma. Kan, inala yung tisubsubli na asingsing lolo? Wala. Tayong pilit na maging sublikan niya. Kas makita mo tabaw. Dwa asing-sing dadda ka lagi tiramay ko. May sayti ka nawan. May sayti ka nigin. Ay, diyak mo.
No sinugsugan na kita gagayam na saan na makiasawa kanyak, unwan niya. Tatipay kasinsin ni Jenny agayam ni Mary, tilangi kasal idigin ni Mary. Nagsakit na niya, pasabak, abok. Lolo, agsangit kayo matan. May palagi pa na tinapalabas kanya kabok. Kasla marikrik na kumanan, tinariknak idiimba, tinak ni Mary. Lolo, nabayagan din di pasamak. Di kay pala nakalipan. Apo, si kanto man, tila sa salunsunan. Niswa, may palagi-blagi nga rin tinapalabas kanya. So, naglalakayak abaraw na po. Nasamaw, agsabat to mo lang tinalan may ganamerang. Napayak ka po. Kisag babawi ka di nangasawa. Kan, mabalin nyo latamot ti mga asawa no kaya tiyo, Lolo. Mabalin pa'y. At tanan, malikong. Sembay sa tintulang putot ko ti agdaya par. Saan tadwa kamintong agdaya par? Tanan, ay, lakaya ko na po. Lepasebo na tasuran mo kini manang biyanang, apo. Ta agpatinggalay dayan ti istorya to'y luwa asing-sing tituramay ko. Lolo, ariglado. Baldo lakay, apay no itedtan ti tawid dagiti anak ta, tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka, marigrigatan damutan ngagsa politika nanda. Ket basol da, apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam namnamaen da, pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahuan da ti daduma adaga tayaw. Bukbuko da ngamin na trabtrabahuan. Kabailak at trabahuan, nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak ta aso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapay. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay kalagijay. No saan da kumaanakas asawa, di kadwata kumapay la ida dito'y balay. Ay, hanyan, ti kasta nga ugalay. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo ti kasta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagijay no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung ti bagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik ide kawamat. Anyat amok ngay. Karuprupam tupay dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang ti bagamat. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat agtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalisyanak ide. Ije na tayon akong parek. Ay agtal na ka. Tilalawlawatam. Manon adikada tinapalabas. Ngam di mo pay lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin nga uray laklakayang kan. Ne, apay kasta tila ngayon nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no, di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo? Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kini tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo.
Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat, di amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjengar aramidan na. Isubli kong te binulod ko ida bagasyaw, manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Addan, manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Alangarod, apag iso. Maibibos matantay bagas mi ading ko. Hay, nagriga lagat ti kastoy biyag tayo, manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot mailakaw. Nagbasay ti mulmulaan mi alo, ti da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Hay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita di daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata, manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apaset ti panaglakay na ti kasding ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabannog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak taken di asawa ni Manang na. Ay, saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Uray da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadaan da iti sanikwa. Baldaw! Gapo iti kinagagat ko, isaw anagatang ko nagidaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti dadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ko na tatinultulungan kamot idya nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. Ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, o sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. Adda awit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na barte ka kon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo, alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pailaang. Mapakawan kamot kat no aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ampay laputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan naksamat susi. Saan kang uyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na kanapod nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dagdyan lapayag da. Nagdadakkel. Nagdakkel ti lapayag da iti kumpare. Iso tim malaandasan na siyak. Diyan mo kang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy lakay. Ninanang matyaglutluto iji kusina. Uy, tapi manaw manan iji balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukan manan ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas di ni tatang mo. Tila isidsidir na kaninanang.
Kanasingpa man ni nanang. Jakpat siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti pa nagkonkonsumisyon na itisidong ti amayong. Nga ron Iso nga adayo, tirik namin ginitata. Naungat, ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom day nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na, imutan na, gapo iti kinagamrod na. Ay, jak amoy ti day abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi ka pigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak ngarod nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tadama lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen ngarod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigregatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, jaka mo ngarod no kasano ti pamay akamang kumbinserita asawa kading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay itong agaplay. Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Anya nasapa, naladaw pagit din Di nakmairiniing, kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laang. Masapo lang marugya akong tagmula. Tap numalpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Intun aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, papanaon. Nasakit man ang ti tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakay. Kasano adag sakit. Kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo ngamin dahi tapan na nga iti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko. Barang makatsambata iti naging presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutungkan. Apay numanangdan ka lang iti kadwam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka iti agtrabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo ito ngagtrabaho. Nalakaak mo ito na mabanog. Kabailak mo kindi, nga uray sisya ngagtrabaho, nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta ka dito abroad? Masaya atlat na bakit? Naging krisman ang disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ang bigat bakit? Inkanto gumatangan iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaatin lakay. Kamaudyanan na.
Makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Wan bakit? Ikararag taan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayo, anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti idudur as ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaad kumalat ta ti kinapakumbabayo, anak ko, Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanya. Dagijay nga anak mo susi. Tapay manan. Adaya in tulong mo kadakwada, iso adim mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da nga agpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta, no addadalaang dito nga aggamgamulo iti daga. Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada, tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damutan, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga misumulat ta ti ugalan. Agturay mo lata ti kinaagom mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutan akadataan nagandak da. Iso abayadan da titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang ti panangilakok ititawid yo anak ko. Uray i-half the price kon. Tawam mo't sabsabali. Pasensya kayon no pabayadak titawidon nyo. Sana bale, tanapintasan ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no, nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. Adamot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen tatulong yumot tanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tata, agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabawdyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa'y ti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga raw, no kasta. Kahit itid mo nga rudan at daga atawid da, tabi nayadan dan samot tanday jay. Yak amo ano bayad da dayjay, wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rudida, di bayad da dayjayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiyaga, siyak pa'y latimang gamulo ka dagijay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rud amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay jay. Baknang damo ilagay. Saan dan ang pagan-ano tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maammo ti mabagbagaan.
Padalusak ti intero adagata tamulak itinateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raod. Wen, manang danak iti uray maysa wenno dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Ket nagkurang da jay, umutang ka. Di ka lamabutang agutang-utang. Sa nabali at mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan ni tatang nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sabali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakayan na di agbalbalew. Ay na, nagpigsama itong titudo bakal. Kasano na ito yun nga eh. Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na eh. Kasano nga jay puuna. Sapay dakkel ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramiden ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Atlusan na madadaal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak metan ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap met jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kaw no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan metlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarumkan. Ay, kwa, sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awang magarong pagbayad, kumare. O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah.